Itopolorai na Aboliasio kaneja sidwele ngola una nesera ipone diope loda imor kikinere Idwe ngun Gilbert Okiriza ayaito nu ashoman koryonget lo ashoman Aboliasio ngesi keutebe idwelu ngola ona kwape kaluche kesi eja sikeda talantan. As the ministry, we are taking much of the effort and we are looking for someone responsible who will be handling, who will be in charge of Western Aid. Idwelu ngola una kesi otamad ainapatano epo mam Itopolorai Aboliasio kech dan oriek Apollo Kiniton no Aboliasio kotomo semerolo idwa ngola una koibuga soroti ngesi keutebe Idwe ngul kesi ejasi keda talantanu egitigita embe itunga eja isunga le jibo le jaida egaga sidwelo mudi kokolu abola na jijimi no de jokoda no jaso laelo no jase telakatu ngali puno bas babola ibole obiai do aramjira epidori mamji perenyo ato bola na Aboliasio no idwale ngola una keso karulo ayanga onit I districtan itomona kanyape no da poni itolo sitete koibuga lokombarara Eriong'et lokai Uganda Primary Schools Sports Association nesi kanginikaru itolo sirene Aboliasio no na Idwe kale ngola una kedalu mam ngola una Gabriel Esikukanuka TV East koibuga soroti